Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, farzandlar inshaalloh. Shu yerga kelganimiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo inshaalloh qabul qilsin. Duolarga turamiz. Shunday jamoat bo'lib yurib bergan shu yerda xizmat qilgan to'g'onlarimiz Alloh razı bo'lsin. Amin inshaalloh. Ikki birga sizlarga Alloh razı bo'lsin inshaalloh. Bu yerda bizni ba'zimiz biriktirgan ikkimiz. Biriktirgan bir kelma bor. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytgan shu yerda ba'zi iymon odamlar o'tirsa, alhamdulillah. Ba'zi shu kelma bilan yashayapmiz. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Shunday o'zachaqlarda shug'ullangan o'zbekistonga ko'rayotgan odamlarimiz bor inshaalloh. Men atimim bor inshaalloh. Taqdirlar bilan mandilarni qarshi olamiz inshaalloh. O'sha endi Payg'ambar har bir cho'g'ishlarda jiyinda Allohning zikri qilinmasa, Alloh cho'g'ishda qiyomatda erkin bugunchi bo'ladi. Biz har bir yerda do'stlar bilan, to'g'onlar bilan cho'g'lashib, qanday cho'g'ish bo'lsa da Alloh taolani zikr qilishimiz kerak ekan. Bizni Alloh subhanahu va taolo yaratdi, yaratganning sababi ibodat uchun yaratdi. Alloh subhanahu va taolo Taborak surasida aytadi, "O'zimizni jannat kenglikda yaratdi, insoniyat bilan jinni sinash uchun." Biz ba'zimiz shu dunyoga sinov uchun kelgan odamlarmiz inshaalloh. O'sha sinovda sinayotganimiz endi biz bir-birimizga tirik bo'lib turgan, aytdim bu bizni biriktirib turgan narsa bu yerda la ilaha illalloh kelimasi bu. Shu kelma bilan birikotamiz. Shu kelmani aytgan odam Rasululloh hadisida aytadi, la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni chin yurakdan aytgan odam to'liqqa tubulik qalbaydi. Biroz kunlari bo'lsa, kunlariga yarasha zarrasidan bo'lib, biroq yuragida qilqinda iymoni bor. Iymon bilasiz, la ilaha illalloh bilan boshlaydi inshaalloh. Shu qilqinda iymoni bo'lsa, inshaalloh shu to'zoqda qalbaydi. Sizlar biz shunday hurmatli odamlarmiz inshaalloh. Endi bizda islomning negizi 5 tirikka bo'ldi, Alloh taolo 5 negiz berdi. La ilaha illalloh kelimasini berdi, 5 vaqt namoz berdi, zakat berdi, roza berdi, ajrlik berdi. İslamni qamab turadigan shu 5 negiz bor. Sizlarning bizda birinchisi bor, alhamdulillah. Buni to'rtovi birinchi bo'lib, la ilaha illalloh yo'q bo'lsa qabul qilinmaydi to'rtovgacha. Birinchisi la ilaha illalloh bo'ldi. O'shuni bardiri bor inshaalloh. Endi ikkinchisi 5 vaqt namoz yo'q, namozi yo'qdir bo'lsa bir to'g'anda. Inshaalloh qo'shilib. Bu yerda men vaqtim hali kelaylik degan tushunib bo'lmasin. 12 yosh bo'ldim, bo'ldi. Alloh xolasa deb qo'yamiz. Alloh xolamagan biz 12 ga chiqdik, Alloh taolo xoladi. Bizga o'sha narsa ibodatni buyurdi. Mendem la ilaha illalloh Muhammad rasulullohga mo'yin sundimgu. Allohni jalosida bir deb mo'yin sundimgu. Muhammad alayhisalom payg'ambarga mo'yin sundimgu. Bo'ldi, bizga 5 kun namoz kerakda. Namozchi. Namozga o'zi denemiz kerak. Dayatda o'sha dayatni ko'rishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ne deydilar? Namoz ko'zimdan qaragi deydi. Ko'zning qaragi ko'radi-ku. Namoz o'shunday olib darajada. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qandaydir bir tuyishib, qiyinchilik kelganda so'zsiz namozga qaraydi. Hozir o'sha yerda qancha odam bo'lsa, ba'zisining o'zlariga yarasha problemalar bor. Tuyishiblar o'zi bor. O'sha tuyishiblarni qanday chechib misol uchun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga uyratdi, namoz bilan chechishdi. Allohdan so'rab, Alloh so'zsiz beradi. Alloh subhanahu va taolo Duha surasida aytadi, sizga bergan ne'matlarni Alloh taoloning ne'matlarini qadrlaymiz dedi. Biz inshaalloh shunday o'tirishdi, o ayda yurganda niyat qildik. Shunday jamoat bilan o'tirib, o'rachaqlarda inshaalloh Alloh yetkizsak, shunday qilamiz. Alloh subhanahu va taolo yetkizdi, alhamdulillah. Bu Alloh taoloning cho'ng bir ne'mati negizicha. Shu yerda endi u kishilar ko'p boshimiz birikotib, islom bilan, iymon bilan birikotib o'ta cho'ng. O'shada inshaalloh duo qilib, Alloh taolo so'zsiz duo berib, qabul qiladi dedi, so'zsiz duo qilaveramiz. Qanday duo bo'lsa qilamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo barcha beradi inshaalloh. Biz uchun duo qilib, Alloh taolo berdi. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Bundan da inshaalloh ko'p duolarni qilaylik. Bundan da ko'proq beradi inshaalloh. Alloh taologa bekin tayanib, ana ibodatlardan bekin bo'lib, so'ranib tayanib, aytmaymi, bizning problemalarni chechimi namozda. Namozda o'qiymiz inshaalloh problemalar chechiladi. Biroq problema chechilish uchun emas, negizi Alloh taolo farz qilgan uchun o'qiydi. Kelurlar aytadi, namoz o'qidim, cho'ta problemalar chechiladi, nima deydi? Problemalar aklımdan ketaveradi. Biz sinov uchun javob Alloh taolo bizni sinaydi. Yubilelik jaqdan, jamoat jaqdan, mamlakat jaqdan sinov berishi mumkin.
Keyif jерлерде запрещен болот. Мүмкүн эмес. Ороза кармаш мүмкүн эмес. Намаз окуш мүмкүн эмес. Көрүп атабызбы интернетте? Bizde андай нерсе эмес. Алхамдулилlah ушундай чогуу отуруштабыз. Алланын фазили, Алланын рахматы бул. Ошого мындай моменттерден, убакыттардан пайдаланышыбыз керек экен. Эми баардыгыбыз мусафирчиликте жүрөбүз дейм. Жумуш кыйын. Баардыгыбызчы. Жумуштар бир аз кыйын. Бирок иншалла денебизди көнүктүрөлүк, бираз да. Айттым го, биздин убакыт келген. 12 жаштан уже бизге фарз болгон ушул намаз. Үчүнчүсү ороза деп атат да. Ороза айы. Сиздин Аллах тааланын рахмат айында турабыз да. Орозада Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнөн не дейт? Эй иман келтиргендер дейт. Иман келтиргендер деп айтып атабы, демек жакшы көңүл бургула. Иман келтиргендер, биз силерге орозаны фарз кылдык, илгерки үммөттөргө деле фарз кылган элек аны дейт. Биз ойлобойлу, о бизге эле фарз болду депчи. Жашоодо кандай адам келген болсо ошонун баардыгынын орозо фарз болду. Биздин үммөткө деле ошол нерсе фарз болду. Орозада максат бар. Максат таквадар болуш керек. Такванын негизги мааниси Алладан коркуу жана күнөөлөрдөн тийгизүү. Сиз менен биз баардыгыбыз кемчиликтүү адамдарбыз да. Аллах субханаху ва таала ошо орозо менен жакшылап тазаланып чыгып алгыла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кепилдерге орозосунан тапкан пайдасы бир гана курсак ачка болгон эле дейт. Телефондордон көрүп атасыздар, денеге канча пайдалары бар экен, анын медицинасы баардыгын айтып да. Негизги максат ал эмес. Негизги максат Аллахтан коркуу, жаман адаттарды таштоо. Орозонун негизги 3 фарзы бар. Жегиштен, ичиштен, аялга кошулуудан тыйыла алыш. Ушул негизги фарз. Мына таравих болсун, башка кошумча амалдар болсун, ал орозодон келе турган пайда. Орозонун негизги фарзы ушул. Ичиш, жеш, аялга жакындык кылуу, ушудан Аллах үчүн четтенебиз. Булар өзү адал болгондо. Эми сигарет чегиш, насыбай чегиш буларчы адалбы? Ким адал дейт? Бирок напсыз көнүп калган да. Ушуну таштай турган. Сигарет менен ооз жабып, бет менен ооз ача турган аны эмес тумандар. Ошого көнүп калган адамдар бар экен, напсыз көнүп калган. Иншалла колдон келгенче аракет кылып таштайлы ушул нерсени. Жаман нерселерди бири-бирибизге жек көрүүнү биз ушул жерде исламбызбы? Исламдабызбы? Аллах субханаху ва таала не Пайгамбар саллаллаху бизге кабар берип атат? Момун мусулмандын каны арам дейт. Аны бири-бирин өлтүргөнгө болбойт бизге. Себепсиз. Аны жаны арам ошо. Малы арам дейт. Бири-бирибиздин нерсебизди себепсиз алып коюшка бизге мүмкүн эмес. Анын аброю арам дейт. Аны гыйбат кылып, аканан сүйлөп, ушак айтып, андардын баардыгы арам деп атат. Ушул нерсени үйрөнүп биз бир аз үйрөнөлүк. Аракет кылгыла иншалла. Бул Аллах үчүн эскертүү. Албетте бул өзүмдүн аксым үчүн биринчи сөздөр. Эч ким бул дүйнөдө алым болуп же башка болуп төрөлбөйт. Туугандар, баардыгыбыз иншалла ошо акырет үчүн амал кылып бир аздан кошо берсек, Аллах Таала сөзсүз берет ошончу. Ошого акырет деген нерсени ойлойлу. Биздин мусулмандардын негизги сыпаты Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө айтат: Алиф лам мим заликал китабу ла райба фи худал лил муттакин аллазина ю'минуна бил гайби ва юқимуна ас-салата. Момундардын сыпатын айтып атат, алар Куранга ишенет дейт. Кайыпка ишенет дейт. Алдыбызда али жок да, мисалы үчүн кыямат жок, кабыр азабы жок, биз тирүүбүздү алдыбызчачы. Ошол нерсеге ишенет, амалын кылат дейт. Салат, намазын тургузат дейт. Ушул амалдарды иншалла кошсок, акырет үчүн ушул даярдык болот. Мен иншалла намаз окуган же башка мен жүрөгүм таза дей турган адамдарга жүрөгүңүз таза болсо, биякта амалыңыз деле чыгыш керек дейт оңда. Качанча биз өзүбүздү алдап жүрөбүз. Кемилер 60-ка чыкканда намаз окуйбуз деген бизге бир жат болуп кеткен сөздөр бар да. Андай эмес. Алла Таала бизге 12 жаштан фарз кылды, иншалла ушуга аракет кылайлы иншалла. Ошогочу. Мындай шылтоолорду таштайлы. Бул жерде усулум жок деген шылтоо өтпөйт. Душубуз бар, алхамдулилlah. Бардык шарт бар. Намазды билбесе келип, иншалла сураңыздар, колдон келишинче үйрөтөлүк иншалла. Бардык шарт бар туугандар. Биз бир тууганбыз, жакшы билейли. Бул жерде бардык нерсе отурат. Алхамдулилlah. Бул жерде отургандар көпчүлүктө жок. Казак бар, кыргыз бар, Харазмден бар, мисалы үчүн туурабы? Каракалпакстандан бар бир туугандарыбыз. Тажикстандан бар бир туугандарыбыз. Ушул бизди бириктирип турган нерсе ислам нематы болуп атат. Жакшы түшүнөлү бир туугандар. Ислам нематы Алланын нематы. Биз баардыгыбыз Аллага иман келтиргенбиз, Куранда ичиген адамдарбыз. Ошондо иншалла амалдарыбызды тикелей аракет кылалы иншалла. Бир туугандар, иншалла ушул жерде отурушка Аллах Таала бизди тагдыр кылды да.
Туурабы биз тандап кетпедик, шейх жүрүң биз чогуу барайлы депчи. Документ толтурду келди, Алла Таала сиз менен биз көрүшүшкө ушул жерде кабыл кылды. Biz 6 ayda kelген адамдарбыз, жакшы мындай, мисалы түшүнөлүк, Англия 6 айда иштеген келген адамдар. Болушунча иштеп, жакшы иштеп кетип турган кулагыбыз бар, чөп. Рамазан айтат, үммөттүн жашы 60-70 жыл. Ошол жылдын ичинде болушунча ибадат кылып калгыла деп бизге буйрук. Карам 6 айда болушунча иштеп калгылай деп аракет кылабыз го тытынып. Убактын түгөп калат депчи. Бул дүйнөдө жашообуз 60-70 жыл дейт. 30га чыгып, 40га чыгып деле намазды баштабай жүрсөк, эмне деген сөз ал? Акыретке даярдыксыз деген сөз да. Ошого иншалла бунун жоопкерчилигин жакшы түшүнөлү иншалла. Өзүбүз динди тикелейли, кийин үй-бүлөбүзгө иншалла эмне болот? Себепчи болот. Аялдарыбыз жүрөт азыр бейкапар, оронбой мисалы үчүнчү. Бизди Аллах Таала эркек кылып жараткан турган. Аялыңарды кызгангыла дейт да. Аялыбыз динсиз, эч нерсени түшүнбөй жүргөн болсо, ал бизге деле жоопкерчилик болот. Ошого иншалла биздин үйлөнгөндө разница. Биздин жоопкерчилик экеси жакшы түшүнүп алалы иншалла. Балдарыңар болсо 3 эсе. Аларга динди үйрөтүп, Аллах Таала сени жараткан, сен Аллахка кайтасың деп жакшы үйрөтөлү. Ошого жакшы ниет кылайлык. Аллах Таала ошол жерде бизди бирге кылды. Иншалла бейиште деле биргебиз, иншалла. Биз ошо бейиште ишенген үчүн ушул амалдар кылабыз иншалла. Аллах Таала бейиште бирге кылсын ошого. Эң жакшы дуа ошо. Калган нерсе бардыгы калып кетет дүйнөдөгү. Кыйынчылыктарыбыз, ибадатыбыз деле калат, биякта иштеген кыйынчылыктарыбыз деле калат иншалла. Ondan gelince keyin zekat berishga harakat qiladi. 4-farzi deydi. Baylık azı biz to'xtab elhamdülillah. To'g'rimi? Allohning fazlidan. Allohning berekesidan. O'shadan zekat chiqarishga harakat qiladi inshaalloh. Ki orozada bir ulug' kun bor, Laylatul Qadr deydi. Al kunni yaxshi to'sasanglar deydi. 83 yillik ibodatni so'ngini yozib tashlaydi. Biz 83 yil yashaymiz-ku yo'qmi Alloh biladi. Biroq o'sha bir kunni agar to'sib olsak 83 yıldır ibadatın soğuğunu verebilir. Uşağı bu günlerde ötkörülmeyle to'g'onlar. Eğer işten kıynalık var жұмыстан, bu jaga taravihlerge namazlara çıkarlardan olsanlar, Muhammed'e inşallah hareket kılıp çıkыңыздар. Muhammed'e hareket kılıp oruza kalmаңыздар. Maqul жұмыстан kıynalıp otam desеңizlerçi. Muhammed günü болушunca birge buyakta birge bululu, birge bir-birisinden sır alışa, bir-birisinden tanışalım. Keyin daha bir suranış var, o yerdeki tazalık meselesi. Biz her kanday natsiyadamız da hazırçı. Allah Taala aytadi, bizde emne üçün her kanday natsiyada. Azında iskeleti üstü koysa, kim bizge aytıp beredi o natsiyası? İskeletni koyup. Hiç kim ayta albaydı o. İskeletin natsiyası yok mu? Hazır biro bizde her kanday uluklara uyup olan Allah Taala. Anı maksatı birbirine dost olup tanışsınlar üçün degen. Birbirine kas taşıp, muş taşıp, bayağı üçün degen emes, yaxşı düşünüyordu. Onlar şeytan bizde üstüne külüp, oynayıp жүрбөсүн. Eң ошо касташууну эң жакшы бул жерде азыр чогулгандардын касташуу болуу үчүн тазалыкты кармашыбыз керек. Дараканада эч ким көрбөйт да. Даракананын тазалыгын кармабасак, барыбыз бири-бирибизге сөз тиет. Мына нацияда өзү жакшы кылбайт. Мына нацияда бири-бирибиз сүйлөп жүрөбүз. Шайтан ойнойт кийин ортодо. Ошого иншалла жаштар, иншалла аракет кылып тазалыктап бул жактагы тазалык жерде карашы керек эмес. Бизден үйрөнсүн буларчы мисалычы. Bir-birimizге икемдүүлүктү, тазалыкты бизден үйрөнсүн деген. Аракет кылган иншалла. Ошол нерсеге дагы көңүл буруп койсок, Алла ыраазылыгы үчүн. Бул бир гана эскертүү иншалла. Алла ыраазылыгы үчүн эскертүү гана. Бул буйрук же башка эмес. Даярбыз иншалла. Иншалла. Кийин ушундай Аллах Таала дагы насип этсин ушундай чогулуп отурууларга. Аллах субханала таала Subhanallah. Ошол иншалла сөзүбүздү иншалла жыйынтыктайбыз. Ошондой эле иншалла аракет кылып намазга түшөлүк. Бул жакта 5 убакыт иншалла насип этсе бул жерде жамаат бар. Келип намазга катышалы иншалла. Негизгиси мына телефон нерседен бир аз алыстайлык, эч болбосо ушу оразалардачы. Dayanız da inşallah. Amin Rabbil Alemin dua koyun inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala namazga kelib bajırgan Kur'an'da rastlagan namazga bugün oruç kılın nasip.
Allah'ım cennetinde iman bilen, İslam bilen yaşamak için nasip etsin Rabbim. Yüreklerimiz tarafından kör almasından, saranlıktan, iç taraftan özünü saklamıyor Rabbim. Dünya yüzündeki bağlık Müslümanları da özün biriktirdiğini Rabbim. Yüreklerimizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah nurunun bulan kılın Rabbim. Dünyadaki arkanda temsilsiz olan Müslüman memleketlerine özün tinçlik vergin, özün nusrat vergin Rabbim. Şu vakitlerde hadise şu Gazze'da bulunanlar dostlar, Filistin'de bulunanlar dostlar özün yardım verip, şunlar kıyın düşüklerden çıkışın özün yardım vergin. Uygur Müslüman bulunanlar kıyınçılıklarını Allah'tan körüp durasın. Şu iyi günden faydalanıp senden sorarız. Şuların da avalını yaxşı jengil kılın inşallah. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Birahmetika ya erhamer rahimin. Allah razı olsun.